Povod našeg izlaganja i okupljanja je izložba Polexija Volimo vas, koja je priređena u Istorijskom domu Jevrema Grujića u Beogradu. Naravno, organizatori izložbe su imali nameru prevashodno da nas dodatno upoznaju sa delom i likom Stevana Todorovića, jednog od najistaknutijih srpskih slikara, intelektualaca i kulturnih radnika u 19. veku, ali još više da rasvetle posebno mesto i značaj njegove supruge Polexije Todorović, koju u našoj javnosti nije dovoljno prepoznata koliko je njen suprug, ali i da istaknu međusoban odnos koji je bio zasnovan na uvažavanju, ali i na zajedničkom radu koji su slikar i slikarka tokom njihovog plodonosnog i dugog života zajednički ostvarili. Naravno, mesto kakav je Istorijski dom Jevrema Grujića je opet neizostavno vezan za lik, ali i za rad Stevana Todorovića, koji je ostavio dva znamenita portreta koje se nalaze upravo iza nas, a u pitanju su portreti paradni i reprezentativni u punom i velikom formatu Jevrema Grujića i njegove supruge Jelene Grujić iz 1888. godine, koji na izvestan način predstavljaju utemeljiteljske ili osnovne formativne portrete koji se vezuju za sam Istorijski dom Jevrema Grujića i za njegove utemeljivače. Dakle, razloga ima mnogo zašto se upravo izložba održava u domu Jevrema Grujića, a na vizuelan i na svaki drugi način upravo ova dva paradna reprezentativna portreta koji prikazuju aktivnog muškarca, kakav je Jevrem Grujić, jednog kulturnog poslanika od najvišeg ranga, i njegove supruge u jednom pasivnijem, ženstvenijem, nežnijem formatu i obliku. Dakle, oni predstavljaju gradivno tkivo ili osnov čitavog ovog doma i na istorijskom nivou i na kulturnom nivou, ali na koncu ova dva portreta iskazuju i vizualnu identifikaciju čitavog Istorijskog doma Jevrema Grujića. S druge strane, namera je bila i da se izloži i ukaže dodatno i potvrdi mesto, značaj, ulogu Stevana Todorovića u našem društvu u 19. veku. Kao što i mnogi naši sugrađani, ali i žitelji Srbije znaju, u pitanju je jedna dakako renesansna ličnost svestranog obrazovanja koji je 1857. godine nakon svojih školovanja u Beču i Minhenu dolazi u Beograd i postaje ono, baš kako bih rekli, jedan utemeljivač, kulturni radnik od najvišeg značaja koji formira, kreira, uobličava javno mnjenje i kulturni život u Srbiji. Naravno, ta i takva novina u Srbiji je bila zaista jedna ekskluziva. Stevan Todorović dolazi, dakle, nakon svog školovanja uspešnog, u inostranstvu i prenosi nešto što su prosvetiteljski ideali koji su začeti još krajem 18. veka i koji pretrajavaju tokom 19. veka, a opet su vezani neizostavno, naravno, za renesansnu kulturu, koja opet po podobiju antike uvela nešto što je veoma važno, a to je da intelektualac prevashodno treba da bude aktivni činioc, aktivni sudeonik u javnom prostoru. Dakle, nasuprot ideji o kontemplativnom, izolovanom, introspektivnom pojedincu koji uči, razmišlja i promišlja, renesansni humanisti u Firenci s početka 15. veka revitalizuju stari ideal antičke Grčke i antičkog Rima, da je intelektualac prevashodno osoba koja učestvuje u javnom životu. Dakle, aktivni činilac koji služi najpre svojoj zajednici, svom gradu, svojoj sredini i na taj način iskazuje svoj najveći patriotski doprinos. Dakle, rodoljublje, patriotizam upravo se vezuju za učešće i uobličavanje javne sfere u onome što se zove civilna zajednica, u ovom slučaju grad Beograd. I upravo dolazak Stevana Todorovića 1857. godine i njegovo osnivanje prve srpske, da tako kažemo, slikarske i crtačke škole, kao i gimnastičkog društva, i celokupan njegov rad na utemeljenju Srpskog narodnog pozorišta, amaterskog pozorišta, kasnije u obličavanju sokolskih društava, u kreiranju i predsjednikovanju srpskim, u stvari prvim beogradskim pevačkim društvom, govore o svestranom obrazovanju pojedinca koji na raznolikim kulturnim nivoima i u mnogobrojnim sferama učestvuje i kreira i stvara kulturni život u Srbiji i Beogradu. Dakle, ne samo na nivou slikarstva, po čemu je nama najviše poznat, nego i u drugim veštinama, tako da kažemo. Dakle, zaista je u pitanju jedna svestrana ličnost koja je formativno uobličila život u Beogradu, drugujući, ali i podučavajući generacije mladih, da tako kažemo, pitomaca njegovih, kod koji će mnogi postati vodeći kulturni radnici u ovoj sredini. Samo da napomenemo Čedu Mijatovića, Vladana Đorđevića i mnogi drugi. Uostalom, njegova okupljanja, kružok koji on stvarao, gde su se nalazili takođe i Matija Ban, Jovan Bošković i mnogi drugi vodeći intelektualci tog vremena, govore o značaju Stevana Todorovića u našoj sredini. Ukoliko, pored ovoga što smo rekli,
možemo reći da je Stevan Todorović uobličavao srpski duh i duh Beograda. On je istovremeno svoju pozornost usmerio i ka telu, opet idući ka idealima iz antičkog sveta, gde su telo i duh, kao i u renesansi, bili u simbiozi, ne odvojeni, nego spojeni u jedinstven proces uobličavanja čoveka kao osobe ili identitetskog obrazca u kome učestvuje i telo kao i duh. Stevan Todorović je formirao, da tako kažemo, i društvo koje se bavilo gimnastikom, borenjem, mačevanjem. Dakle, pored duha i telo je bilo to koje je činilo jedinstven sklop onoga što bi mi nazvali univerzalni čovek ili renesansni čovek koji dejstvuje na nivou i materijalnog, telesnog, ali i duhovnog. Dalje, pričajući o Stevanu Todoroviću, bilo bi izlično jer nemamo dovoljno vremena. Ogromni opus koji je ostavio vezan za brojne ikonostase, ogroman broj portreta, velikih monumentalnih, istorijskih kompozicija govore o njegovom mestu u srpskoj sredini koje je ostalo zapamćeno u kolektivnom sećanju naše nacije, ali i grada kao jedno od ključnih toposa zajedničkog sećanja. No, s druge strane, njegova supruga Poleksija Todorović je ostala manje razjašnjena. I to je potrebno istaći, pošto je jedna od prvih srpskih slikarki, naravno nakon Katarine Ivanović, koja ima to svoje formativno mesto u našem slikarskom svetu 19. veka. Poleksija Todorović je ostala negde skrajnuta. U pitanju su naravno obrazci 19. vekovnih društava koji su mahom bili konzervativni, patrijarhalni, zasnovani na nama dobro poznatom viktorijanskom moralu, gde je najčešće, kao što portreti za nas prikazuju, ženi bila namenjena pasivnija uloga naspram aktivnog, dominantnog muškarca koji deluje u javnoj sferi. Ženska uloga je i njena ženstvenost kao ne karakterna vrednost, nego kao stečena i socijalno normirana osobenost su bili vezani za dom, za porodicu. Otuda iskoraci žena u javnoj sferi i u sferi slikarstva, muzike ili bilo kojeg drugog medija nisu bili, da tako kažem, uobičajeni. Ali ih je bilo u evropskoj kulturi, a dakako bilo ih je i naših. I Poleksija Todorović, ćerka, inače uvaženog kulturnog radnika, svestrano obrazovana osoba, je bila upravo ta koja je krčila donekle u senci svog muža to mesto koje je bilo namenjeno ili nenamenjeno ženama u 19. veku. Njen opus, slikarski, prevashodno nama poznat, se nalazi u više muzeja u Srbiji i donekle ostaje i dalje pitanje njene identifikacije, pošto je neretko po znacima navoda slivala svoj rukopis sa rukopisom svoga supruga. Tako da verovatno u nekim budućim godinama ili decenijama će možda doći do svestranijeg i konačnog, nadamo se, raščitavanja njenog rukopisa u odnosu na rukopis njenog supruga, ukoliko je to moguće. U svakom slučaju, ono što mi danas znamo jeste da je ona učestvovala u oslikavanju brojnih ikonostasa zajedno sa Stevanom Todorovićem, koji je imao, da tako kažemo, jedan monopol, po znacima navoda, nad onim što se zove crkveno slikarstvo u Srbiji. Dakle, imao je jednu svoju, uslovno rečeno, tajfu ili krug pomoćnika, uključujući najpre njegovu suprugu, koji su masovno, da tako kažemo, dobijali poslove za slikanje, inače tada unosnih poslova vezanih za crkvene ikonostase i za crkveno slikarstvo u enterijerima, što je neretko nailazilo i na negodovanje u srpskoj i beogradskoj javnosti zbog tog dominantnog položaja Stevana Todorovića, ali čini se da je taj položaj njegov dominantni na stranu njegova socijalna veština koju je dakako imao, drugujući sa mnogobrojnim intelektualcima, vladarima i vodećim ličnostima u našoj sredini 19. veka, svakako bili zasluženi jer je pitanje jedan izvanredan slikar akademskog profila koji se, dakle, u standardnim okvirima evropskog slikarstva, na poznano-nazarenskim slikarskim osnovama, konstantno potvrđivao. U istom maniru akademskom, dakle, poštujući tradicije akademskih normi koje su podrazumevale jasan crtež, sigurnu ruku, idealizaciju prirode, delovala i njegova supruga, koja je takođe školovana kod Jovana de Roka, slikara, a potom i kod samog Steve Todorovića u njegovoj slikarskoj školi, dakle u njegovom ateljeju, jer nije mogla doći do punog obrazovanja, pošto ženama u 19. veku nije bio dozvoljen pristup velikim evropskim akademijama u Beču, Minhenu, Parizu i Pešti. Tako da je ona na koncu sledila njegov put, i to na veoma dobar, na veoma kvalitetan način, a neretko se i potpisivala na tim njihovim velikim poslovima prilikom izrade crkvenih ikonostasa, poput onih u Štubiku, Bogatiću, Negotinu i tako dalje. Istovremeno ona je ostavila za sebe veliki opus, ne toliko veliki koliko je bio njenog supruga, ali ipak značajan opus, pogotovo portretnih predstava. I ono što je veoma važno i potrebno istaći, predstava takođe panorama, veduta koje su vezane za Beograd, kao jedna sjajna koja se nalazi u
u Narodnom muzeju u Beogradu, ali i više izvanrednih nastalih na kraju veka panorama, veduta, italijanskih gradova, poput Rima, Venecije i slično, delujući u skladu sa osnovnim idejnim obrascima vremena, a to su, kada je u pitanju pejzažno slikarstvo, s jedne strane prikaz pitoresknih, frivolnih predstava, a s druge strane čak imamo i te sublimne, nokturalne, tamne predstave. Dakle, jasno je da je u pitanju jedna obrazovana žena, obrazovana slikarka, koja je inače sledeći Stevu Todorovića obilazila i velike, da tako kažemo, galerije slika, pogotovo u Firenci i u drugim italijanskim gradovima, da je kopirala značajne uzore, velike majstore, da ih tako nazovemo, prošlosti, poput Ticijana, Veronezea, Rubensa, vežbajući svoju ruku, svoje oko, a i na kraju unapređujući svoju slikarsku veštinu, do te mere da je ona mogla da na kraju napravi izuzetno uspele dela, kao što je jedna od ovih, Žena u narodnoj nošnji, koja se nalazi upravo na izložbi i koju će vaši posetioci moći da vide kao jedan veoma uspeli akademski, da tako kažemo, tipski portret žene u narodnoj nošnji. Inače, ona je napravila niz sličnih kompozicija koje se nalaze takođe u Narodnom muzeju u Beogradu. Dakle, u pitanju je jedan dvojni, da tako kažemo, portret. Ono što želi da iskaže ova izložba, to je s jedne strane delo Steve Todorovića, s druge strane Poleksije Todorović, odvajajući ih, ali istovremeno ih spajajući, jer i oni jesu bili jedinstven i veoma uspešni supružnički par koji je delovao i na nivou ljubavi, povezanosti, bračnog prijateljstva, ali i kao jedna, da kažemo po znacima navoda, komercijalna udružba ili par koji je u saradnji sa drugim pomagačima delovao u Srbiji tokom 19. veka. Naravno, Poleksija je imala i samostalne, da tako kažemo, nastupe, od kojih je se pretpostavlja onaj najuspešniji i najpoznatiji, nažalost nama danas izgubljen, a to je samostalni, inače prvih ženskih ruku delo, rad na ikonostasu kapele Svete Natalije u Višoj ženskoj školi, i nastao 1880. godine, dakle njen rad na crkvenom ikonostasu. Inače, potrebno je takođe istaći, kad već to govorimo, da je ona od 1869. do 1884. godine bila nastavnik crtanja u Višoj ženskoj školi. Dakle, imamo jednu aktivnu, takođe, koliko je to moglo biti u toj sredini, u tom vremenu, ženu koja deluje u javnom prostoru, koja ne posustaje, deluje, stvara, aktivno podučava mlade devojke, naravno, naročito u krugu kraljice Natalije, koja je takođe doprinosila ideji ženske emancipacije i modernizacije, u kojoj je nesumnjivo učestvovala na indirektan ili direktan način i Poleksija Todorović, delujući, dakle, i kroz pedagoški rad, delujući i kroz slikarski rad, a delujući na kraju i kao osoba koja je učestvovala na značajnim međunarodnim i nacionalnim izložbama u periodu s kraja 19. veka i početka 20. veka. Dakle, nastupala je više puta u kolektivnim izložbama sa istaknutim vodećim predstavnicima slikarstva i vajarstva od tog vremena i naravno najzapaženiji je njen nastup u okviru međunarodne izložbe velike koja je održana 1911. godine u Rimu. Dakle, i njen javni nastup je bio i tekako zapažen u ondašnjoj kulturnoj javnosti grada Beograda. Na koncu njihov odnos i njihovu sliku i njihovo prijateljstvo i njihovu bračnu, da tako kažemo, bračnu ljubav svedoče i brojne fotografije, od kojih je jedna iz poznih godina njihovog života nastala i koja govori o prosto jednom paru koji je bio, kao što smo rekli, i intiman, ali i javan i poslovni i koji je na neki način anticipirao i slične bračne parove koji su se kasnije pojavili u Srbiji, a vezani su za umetnost, poput Lazara i Olge Krđalić ili nama najpoznatiji bračni umetnički par, dakako par Beta Vukanović i Risto Vukanović. Tako da, ako bi zaključili neku priču ukratko o ovome, rekli bi da je ova izložba izvanredan doprinos rasvetljavanju ličnosti dvoje umetnika, ali njihovog međusobnog odnosa koji je negde utkan u temelje identifikacije identiteta modernog Beograda i koji je imao za cilj na koncu jedan prosvetiteljski ideal podučavanja zajednice s verom u nešto što se zove dizanje kulturnog nivoa svesti žitelja i unapređenje opšteg javnog dobra zajednice, grada, ali i države u celini, barem one 19. vekovne. Naravno, kada je u pitanju nešto što bi trebalo ili posebno istaći kada je u pitanju izložba Poleksija Volimovac, koja se održava u domu Jevrema Grujića, neizostavno je pomenuti jedan od najlepših 19. vekovnih ženskih portreta u srpskoj
kulturi i onaj portret koji se u stvari stalno nalazi na stalnoj postavci u domu Jevrema Grujića, to je portret kraljice Natalije, delo Stevana Todorovića. Dakle, u pitanju je jedan izvanredan portret koji uz portret Vlaha Bukovca, istoimene vladarke, predstavlja zaista vrhunac slikarstva u 19. veku kad su u pitanju ženski portreti, a posebno ženski vladarski portret. Za razliku od Bukovčevog portreta koji je paradan i reprezentativan, Stevan Todorović je na jedan tanan, virtuozan, maestralan način, finom rukom, kroz jedan izvesni sfumato, predstavio jedan ženstveni, profilni ili poluprofilni lik vladarke, koja je u tom vremenu bila, da tako kažemo, persona od najvišeg ugleda i ranga u Srbiji, kontroverzna, borbena, snažna, dominantna u javnoj sferi, boreći se u okolnostima koje neretko nisu bile naklonjene, ali je Stevan Todorović prikazao na jedan izvestan način, pored dakle materijalnosti, taktilnosti njenog tela, kože, odeće, istovremeno i psihološki njen lik koji je predstavio na jedan sasvim drugačiji način od onoga kakvi bi mi mogli percipirati danas kraljicu Nataliju, kao jednu snažnu aristokratinju borbenog duha. On je ovde na jedan ženstven, fin, istančan način prikazao tu njenu drugu, nežniju, privatniju sferu, spojivši u jednu sliku simbiozu nečega što se zove lepota izvan vremena, ali istovremeno i jedan istorijski konkretni lik vladarke i tako uobličivši nešto što bi mogli da nazovemo prikaz realnog istorijskog lika vladarke, ali istovremeno s druge strane jedan tipizirani lik, nadindividualni lik, individualni lik ženske lepote po sebi, spojivši na jedan izuzetan način u jednoj predstavi, u jednom portretnom izrazu nešto što bi moglo da se nazove identitet jedne vladarke, najpoznatije u 19. veku, koji je i do dan danas i od nadalje, dakle, jedna amblematska, ikonična predstava doma Jevrema Grujića, na koncu se slaže i uklapa onom što bi mi mogli da danas zamislimo kakav je taj traženi ideal bio ženske lepote u srpskoj sredini, ali i evropskoj s kraja 19. veka i upravo te sve osobenosti, ne želeći sad da ih pobrajamo ponaosob, se mogu videti na ovom izuzetno uspelom portretu kraljice Natalije.